If you are a beginner in Serbian language, you could use these phrases, which are very basic phrases for you to know to tell native Serbians or speakers of Serbian itself. Učim srpski. I'm learning Serbian. Učim srpski. Učim srpski. Volim da učim strane jezike. Volim da učim strane jezike. Srpski jezik je zanimljiv. Srpski jezik je zanimljiv. Tek sam počeo da učim srpski. If you are a guy. And tek sam počela da učim srpski. If you are a woman. Tek sam počeo da učim srpski. Tek sam počela da učim srpski. Želim da posetim Srbiju. Želim da posetim Srbiju. Razumem malo. Razumem malo. Srbija je lepa zemlja. Srbija je lepa zemlja. Imam prijatelje u Srbiji. Imam prijatelje u Srbiji. Moj dečko je iz Srbije. Moj dečko je iz Srbije. Moja devojka je iz Srbije. Moja devojka je iz Srbije. Moj muž je iz Srbije. Moj muž je iz Srbije. Moja žena je iz Srbije. Moja žena je iz Srbije. Moji roditelji su iz Srbije. Moji roditelji su iz Srbije. Preselio sam se u Srbiju. If you are a man. Preselila sam se u Srbiju. If you are a woman. Preselio sam se
Preselila sam se. Imam rodbinu u Srbiji. Imam rodbinu u Srbiji. Učim srpski jer je sličan mom jeziku. Učim srpski jer je sličan mom jeziku. I'm learning Serbian because it's similar to my language. For example, jer je sličan ruskom. Jer je sličan ruskom. Or jer je sličan ukrajinskom. Jer je sličan ukrajinskom. Jer je sličan slovenačkom. Jer je sličan slovenačkom. If you want to ask questions, for example, sorry, how do you say something in Serbian? Izvinite, kako se kaže na srpskom? Or, for example, kako se kaže na engleskom? How do you say that in English? Ne razumem. Ne razumem. I don't understand. Možete li da ponovite? Možete li da ponovite? Could you repeat that? Nisam vas čuo. If you are a guy. Nisam vas čula. If you are a woman. Nisam vas čuo. Nisam vas čula. It means I didn't hear you. Or if you ask what is this? What is? Šta je? What is this? Šta je ovo?